بسم الله الرحمن الرحيم وتحية طيبا أتمنى أن تكونوا بخير جميعا. أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم. ريكاري همو hudhuria mbavi harmaye yepajino shangar Mwenyezi Mungu direjei akhir wa salama insha Allah. Siku leo ngarjo hadisi hasuala sanere jibu sual ikao daiman si ujuzisa si wa komori لسؤال له سؤال مهم جدا خصوني ما هينا مكمور هينا مرويكاو ngena hamu na ilansi hatu. لسؤال angilo ban zabari hindi hata haba sainu انتي hatu يتسند إلى وصوني. له سؤال كبير جدا، سؤال مهم لكو بيدي هنا منرو يجوزيسه يتهل جوابه ريشانه ريتساهه ile dalao la utsongeza rohi harma mushkila hamanduo winji wa hatu wuzisale suala hilo, lakini ile jawabu ndali طبعا هنا مروجو جمكن شهيات وجواب كاونغ الجوكا مختلف ni mwanyanya hena mnaikao yeye ngujoshinda afanye tashkhis yaono vahanu walo mushkila sayungu jornikale jawab li suala ndalin zabari hindi entia hatu hata haba sainu iso developea zabari hindi entia hatu hata haba sainu ritoshinde ndila usoni nabo zenti ikao gizo majirani watu sasa ndiso developea sisi hata haba sainu dabala babo kartushinda udevelopea في الحقيقة يوم مسألة كاو غنزوري hadisi hamwemweo kensiri fikiri hamwemweo karnorenga wakati mwinji shangar jo fanya tashkhis rihentize mushkila al-asasiya ikao ngazi parihan hao na harmai daula hatu wabitali zitsongeza ukana kartwende la uso shangar tsungo rudi rerejeza ne ze problem azlawizo mimi hena naangalia ze mashakil ne ze tabu zilio harmenti ya hatu itsongeza rende la usoni tiundukanga na mushkila ndaru ze mushkila izo zondaru ekar shindiri ziregle abwensi hatu ngejo batsawa ze mushkila ndaru izo ngabo mushkila izo mushkila ndaru asasiya shaheni mushkila abo ngabo mushkila zalawana harmaze mbawa ikaudeza asasi razivumbwao. طيب mushkila wa mwado hindi mushkila wa mwado da ilarambao de dictature iliyo harmenti hatu ekaramba dictature iliyo harmenti hatu yuke jan isalelo shayuan isaranzi hale ranzi wakati lo harmaye o colonies ya Faransa arudi wakati lo harma rarenge independant raja hata sainu sha toujours ngasi harma ye dictature lakin ye dictature yo harmenti hatu yo dictature kao yo different neze dictatoriati kao reziwono hausi uzisoma hausi uzishia harma zenti bali na bali na mangalie oandri kao do arumawensi hatu hataranziwa katiranjia rarengeye ye dependant ya hatu oandruda wala wao yani wotsoroha mndru hende ha avumwa mbavi hardi harje harmwe pouvoir yani ngasina majumua group ikao ngo washashi group ila ngwadingo change orumainsi leonga sina fulani 1 harjenge fulani 2 bahemra jina hakaya fulani hardi harje fulani kadha denamna hiyo. Idhan efasira buhindi efasiriabo ngasi harma dictature ikao wandu wende sawe yensi ya akili ya kobidiwa keniyo wende sensi na zila mashakili kao ngazinji yao harma yensi msomo kauti ekonomike tinjema ye
tourism ketsinjema yani ndogozi nchistohendelea halafu owandunda wala waongwa singorejei abo kwa na ushinda warinike solution ya heze problemu hizo yode man rambakana ngabo dictature nabo dictature hiyo rambakana dictature kao ngiyo different mane dictature iliyo Komori wandu washash ranzo katira renge independant hata haba sainu dwandu watsungo benu harmwe ze serikali mbali na mbali dobingu tsungoroha fulani haja harenge ula hende havumwa mbabi haroha bahe ula haja na mangalie heni wandu ikaungo harmo opposition wajojuha watie fijo wambe sinendini balatsu kangwa nzo warengeze ensi shadokana ulangu tsaho mbahazi woyatsunjia harmwe ye gouvernement woyatsunjia harmwe hukuma ila halafu abo lazimu yarende he opoza iliyesheleze ulo ulo harmwe pouvoiri ukana hundransi yode mana bakana ngasi harmwa dictature kangiyo different yo sabab asasi ukana ensi hatu ketwende lawson hasiba bukana ngasi na wandu wala kwa tushinda wa créer solution heze problemi kao dozijirio harmwensi ya hatu halafu wauha waungwa singo change ngamjona kana ngabjuka mathalani harmwensi ya hatu ngabo voti shasutondari voti wandu wakwenda harmwaze voti woso juliani kamru fulani na mru fulani na mru fulani ila akhiri idhan huo mushkila na bo mushkila huo hamaina mnarujo fasiri ema grupu hiyo hama wandu walona aqd wafikiana aqdi suhamba kana aqd siyasi wafikiana namna ukana wado changer pouvoir yode namna rajo fasiri ya nukta hiyo bon o mushkila wabili ngasina mushkila ikao de ilikuwa kana de su tauzi ya tharwa ensi ya hatu ngasina namna ushinda ripartageze ze faida zilo harmwensi yensi endele sha dokana hanga mangali harmwe e kapitali dobanu walomba teknolojia mbabi ya teknolojia dobanu walomba development mbabi halafu itongeza ukana hindi ze mijimirwaji na ze ndongo kaziti halafu wandungu waro hao homijini wajabala wandu ikao do walomba development babi wakansi haruma ya kapitali wabitali wala wakobidi wafanye hazi walime waransi olimaji waja haruma ila kapitali wanu walomba teknoloji embabiliyo halafu hiyo yonesa ukana ngabo namnambi ya waziisha ya udistribue zila faida za utongeze nsi yendele uso iyo monsi eyabili ngasina wandu harmwensi ya hatu nabo winji wao de ma politicien watongeza ukana hindi wowo odu wandu ikao ngwaona matajiri odu wandu ikao ngwaona mnyeshimwema hata dalila kwamba ukana yani arhaqatuhum an-ni'ma wat-taraf ngwaona mali ngwaona namna kwa tujong hate mapesa alona kwa tujong yafanya oje fil muqabil ngojo parsaka ngabandu ikao kwa tushinda hata uso parsemba ndu wahala usiku haukangwa lomba hindu usiku mba hindu nzima harmo usiku idhan yo mushkila wa mwando dokana ngasina dictature ikao ngiyo different na zila dictature ikao ngarizishi yao harmwe dunia majumua ya wandu grupu ya wandu kwa singoroje harma ilaezi weruma wala haroha warujia mrajina ende havumwa mbabi hadi hareje harmwe pouvoir denamna hii bon o mushkila wabili dokana ila faida zila interes zilo harmwe nsi kasu wazianshiwa namna ikao wandu wa hunde faida onsi pia hauye nsi wazianshwa namna ikao kejonde la usoni leo karende renge za nzuani renge za mbabina mwali renge za ngazija abwe fasiri abo ye ulonga zija kana uro hende yende mwali yende ambi kangu taho hazihula
illa ikangen haziza ya ulonzuani kana uro haende ya jenga zija ya jambe kana ngusa ho hazihula nabo ngabo haziza kreiwa ne daula zilonzuani yude fasiri kana wandu wako hansi nsi enti lazimu ifanyiwa itakhtit dijukana ngarjo fanya hunu rifanye na hunu ili riziyo hijra riziyo wandu roha wala walu harma rif ho mijini watirohe warantizla hazi wakobidi wazifanye waji harmo bahanu kaudu walo mbabititi development yude fikra yabili طيب fikra yararu au mushkila wararu dokana ngabo colonialisation iliyo harmenti hatu hata haba sainu kartushinda hui urengende panda henamna ya lazima o colonizorloni wonga sinao Faransa hata haba sainu ha colonizenti hatu hanamna ikaw harengel shesto shamayot hakansi yabo ya bilinga sina mikataba ya hatu sina Faransa ikaonge nikao Faransa ye aulawiya ngemnikao ye afdaliya ngemnikao yani ndongo ya mando yafanye harmenti ya hatu rahare jaone rejafanya mkataba hatu da sina wandu wasatsena iyo nukta muhimu jiddan abwenti ya hatu rahake jala wa harmokolo wakati rjona rafanye mkataba hatu da sina daula ye daula yule ikena sulta ikena namna ushindai donjia ye wajihisha zila nrongo ikao za hatu ndani ukana na mfanye njao zinumti ifanye abora karjaruha harmaila ukoloni na abo sisi doranjia harmwe mikataba ya hatu sinao kasina mkataba wa he politiki mono kanga sina ambasadi ya hatu ilo Faransa waungwa una ambasadi hawa ilo Komori wa mkataba ki politiki ngasina mkataba wa hatu wa head defense Faransa de mdu kosa ideale jeshi la hatu livaza li hindini Faransa de mdu kaungu garde ze frontieri za hatu zo barini ze hawa na ila akhirihi mikataba minji ngasina mikataba he ekonomi ya hatu sinao ikao keno mkinishe daula Komori abasa inu wajiwambe kana ngwanzoa watowe gash mathalani rahawaja eleza Faransa wao na ukana ngabo sharika la Total ngabo kadhara zikangwa jonda faida haukola asi hausi jindini wajonda faida ne business hiyo warenge ikakwa tsurenga aboda bo Komori jujujwa mekana ngarandora oni sondo jina wo koloni abora karjaruha harmae o colonisation bon ngasina ukoloni wasatsena peiza kiarabu ikaungwa saidi yawe ntia hatu sha toujours ngwa shindwa fanya influence wa athirisha ila karari ya hensi ila decision ya hensi kana mfanye jao msifanye jao na mangalie Komori wende wafanya muntada 2010 2010 waje wasaidie ombasa uho wa hensi inatija roha zandi sobenu hambabiza natija mbabi waja daula kishiarabu ije harmenti ya hatu dele rambao de Qatar waja wandi sabeke mbabititi sha wajiri problem baina ze peiza kiarabu hizo za he Gulf waja daula ija isamiza Komori wambakana na mzie mikataba hanyu daina Qatar na abo sisi dira konda faida dizo rifanya istijaba he qarariyo rende ribaya zihaziza kufanywa nema Qatarien Komori efasirabo hindi efasirabo kawe daula ketina uhuru wahe decision ya hai idhan kangara nzori rohe harmaze problem riloni zo harmenti yatu abo lazima urangalie ndongo ndaro riziregle ndongo ya mwando ngaranzora angalie dictature iliyo harmenti hatu ilora nzo kati rengende pendant hata haba sainu rirkensiri some namna ya ushanjo wandu kaudu wa rumawensi wa kreyeze problemu zinu watoshinde kreye ye solution
abo lazimuri hunde namna ya ushanjo wa ndwana e solution yo hambade yani ngasina tariq thalith yani Komori tuangalia Komori sonsi pia kabati karjaparo lauza rais wa daula hau waziri wa he daula hatu ila washashi ikaungwa wana ikhtisas ya he postu ikaudwa nikiwal lelo rais wa daula ala sabili almithal ikobidi kana wala mru ya soma science politique hawla mru ya soma administration haumru ya soma kanun avocat yodi namtuangalia harmaze pays development yutsonre rais asomo science politique hau hasoma administration haumru ya soma ndugu za avocat hasibabu kana hindi asomnika yashinde ya ndesenti sisi Komori rilauza rais wa dini rilauza rais ikao kajakana yani mru hanza ngoza kipolitiki shaiti mru yasomata politique rilauza rais hema jesh jarengeyezi shakarja parola uza rais ya soma science politique hau ya soma administration haumru ikawa soma ngoza ki avocat karja lauza awiyo mushkila awenti keno hende lauson bon ijomkini sharambe kana bon ngabo daula zinjizo kweli ngwaona imara isika kwa jafanya shana mangalia wandu wakoka de makonseye wa abo mdu timizi la naqs ulonio ojo parce conseiller politique wo mdu yasoma politique e conseiller wa he ndokoza he kanuni wo mdu yasoma kanuni yode namna zentizi kwende lauson abo ngabo hiyo na mangalie haramwaze ze ministeri mbali na mbali dhamana wa he diplomasi ya hensi abo lazimu kana ya somo science politique yamru ya soma administration yamru ya soma dazilar kwamba ulum ijtimaiya izo muhimu jiddan طيب yo mushkila ngondaho dokana oandru ikaongwa ende sawensi ya hatu kwa sina zila ilmu ikao lazimu sisi rizilo na hajanizo kanti kashabu ka population ya hensi ya hatu ya Komori washinde warinike ilmu ijo ufanya ilaji ya hizi mashakili kao luzilio harmensi ya hatu hasibabu kana hindi ila ilmu rita hao ijeri towe harme dhulumati ila nur kwa sinio yode mana kensi hatu ketsuendi lauso yo nukto bon nukto ya satena na mangalie na مثال بسيط جدا مثال بسيط هني حيوان هني nyama enamna shkwangalia zeheni mbahindu deheni mbahindu ujoinika hayawan ujoinika nyama enamna kwangalia mbahindu ila ya imembahindu ila ngejumkinisha yale haukana huila ujoransi ekange jumkinisha yale ngujorenga yale ekake numkinisha ya tsile abukana ngujoransi yenza harmwe mahalani kauze nyama zo wiyanshi ya imo mahalani balanga abo amani amani ngiyo ngujojwa bakibala ye amani kaiti ngujoro habala inzayo yende atsa imala ni ndojina bon namrenge mithali hiyo mwangalie harmai madhamana wa hensi hatu wonsi pia ya imma ye mali ya daula hawemba hendu ya daula ngejomkinisha ya renge yeye hayeche ekange jomkinishi hangujorenga ekake nomkinisha ngujoiransi mapesa daula kujumkinisha renge sha building ya daula kenomkinisha renge abungujoiransi hata beke menyi habuka no irengeza umushkila ude mana kansi kerson de lawson karsina ila ilmu yujori saidia rende lawson wandu wasomo shati de ilmu sisiri tahao yujosingweza hatensi atwende lawson yo nukta bon na mangalie ma opposition walo haramwensi hatu kabati opposition ikao yo hujahansi barnamaj kabati
ze hukuma zibiro harmwensi hatu kwa jahana barnamaj shawtu hamba halina hadisi barnamaj ya kipolitiki iyo barnamaj kao ngejo mkinishi haribi mise bimana eka ye parti politiki inu wajawarambia ukana ngarijoti ya pare abo warambia ukana ngarijoti ya pare sita ala sabili المثال iyo ngejo mkinishi haribi mise qabil lilqiyas yani ngarjon rawazi wati ya parenga eka wati ya mbili ngarjo hamba wamti ya 2%. Eka wati ya ndaru 3%. Eka wazita sita wamti ye barnamaji hanyu mwifanya 100%. Yode khutta iko hamba qabil lilqiyas. Nge jomkinishia programu jomkinishia sisiri vime rijuwe. Yode namna ndo ko hansi program. Sha kenomkinishia ujerso dwamba babwa rebabuha amaji wandu ikaw wanu majamshanani mushkila omushkila wasatsena na mangaleze parti politiki zilo harmwensi hatu ze parti politiki zilo harmwensi hatu zila parti kao harmwensians politiki wala kwa jastahi kirambikana zila parti politiki manafasira parti politiki wao wandu walona fikra nzima watsanganyihanya wazima walona ideology ikaongende sawe parti ideology yende sawe parti e parti ila ngiona hadafu wanzua waihakikishi halafu ngwa wendao harmaze voti wawaswili harmwe pouvoiri ili waje wende wafanye zile kao duwazihansi za pangai parti politiki ila na mtuangalia Faransa na mjo parse liyamin waliyasar wala wandu walona ideology walona ruia ya uhilize problemu ikao gizo harmwensi halafu qadimisha barnamaj programu ya huwa nadamu ukana sisi mushkila wunu ngarjofanya ndongata kadha wakina hizo mushtama waje wanikwaze voti ikawa hundu wende wa aplike zila habari yude fasira parti politiki ze parti politiki za kikomori zizo zotsanganya shadikanga bo voti harmwe science politiki zilazo kazi para parti politiki wala wopara majmuat ad-daght wala wandu kangwa wana maslaha intereza hao halafu wakati wa urenge decision ija wabenuha ili wende wa athirish ye decision ili jo hakikishe maslaha ya hao shaila ti parti politique lo kalima jiddan muhim ili shindirambuwe e different ya parti politique na wandu ikao wana intereza hao wendo wafanya namna wa athirishe daula wa athirishe mdulone decision warenge ze intereza hao idhan harmaze pays development pia ze parti politique zo saidia ila ideolojia ilo harmwensi wandu wabenua wandu wandi sorambua yude mana kananga mjoparsa kana zensi e daula wo saidia ze parti politique wo wanika mapesa wo wanika mana hindri dokana ze parti politique ngwaona msaada harmaye population ngwatoa muhadarati ngwashelezao wanadamu namna ndokoza kubidiwa kai ngwambao zembi ngwambao zenjema ila akhiri yude fasra parti politique hal iyongi harmwensi hatu au kaitsi wewe do jole jawabu طيب abasainu na mangali harma ye mushkila wabili dainu rambao kana de su tawzi ye tharwa ya hensi waha ilmu iko harma ilmu ya administration enamna wandu wako hanti siyasa ama de politiki ya kobidifanyi wa harmwensi iyo ihana msomo khasa ikao lazimwe madhamana walio harmwezi wawujue namna jarjo ko hanti siyasa ama politiki internationali ya hatu sisi iyo ihana marahil ihana tap zawira hadani daula wa hanti ru'ya wa hanti vision
monsi waibehe harmwema e conseiller ya ministre yende ya twaliwa tena ibeho harmaze mudara zirengwa zibeho harmwe ni wizara de fikira ndela wiyo shaheni wandu wahansiyo ze fikira za hao ngasina fikira ya mando e fikira ile twaliwane daula di madhamana he daula ibeho harmaze wizara ze wizara zonsi pia wandu wandi sotwali ya heni wizara wahansiye vision ya hao harmaze fikira zila harmwe wizara tena wasise harmaze idara nsini mwansini ziwasuli hata obonsi wala walobonsi ba wahansiye vision ya hao zirudizi dorejeziwa idara mjuma hata ziwasuli wa he daula wakati ila wende wahansi wa aplikeze habari zile yodi namna ndo kuhansi politiki ya wende science ya wende sa zilandongo kangizo milki ya he daula de zira de ledima de economy de tourisme de heina de bahari de izo pia de namna ndo kuhansi wandu wafanya yodi namna ndo iyo ilmu ikaunga nzao ya madhamana watu waifanye itila wangalie ikawa ndu wasafanye namna hiyo wakati yo ndu reje harmazla taqarir ad-dawliya wandu do angalia zila taqriri zitolwao nezensi neze organisation za he dunia watu wao wakana leo mahaunu ala sabili almithal ye dawla ikao yitende harmwemonti harmanongo za dima abondongo kadha daula kadha ye daula ilo na teknolojia njema abo daula kadha ye daula ilo na msomo mwema daula kadha hana mnaikao ngabo tartib za hansiwa wandushinda wajua halafu eke daula ya hatu rifanye siasa ila rihansi ye fikra zibeho harmwe ema wizara zisisi wa harmwe za eze mudiriati zisi hata zurudizi reje harmwe daula bojuu wakati ula wandweda wakansi wangalia inga rifanyao inga randi saundao inga randi so harmwe msomo haunga randi so harmwe ledima haunga randi so harmwe ekonomi inga randi saundao sayo wandu waranjei harmwe zilar kwamba deze takarir ze duali wandu wangalia kana ngabo daula tainu Shini, Faransa, Britania, Amerika, Malezi wanu wana development harmale dima abona ribehe waziri wa hele dima de waziri wa hele dima na group speciali waelewao dima wende wakensi wa hadisi dona wala wawanike tajriba ya hao hata wakushinda waje wahensi wa harmale dunia kana wala de nombre ya mado warenge tajriba ila wareje ya hamkataba donao hau warenge tajriba wareje yudi namna ondako hanti siasa yondani yorifumbu wao sha siasa yobonze yohana namna mukhtalif tamaman na zilandoko ikaungizo ndani sha yumna mithali mtiti yode maana ukana ngari parsawensi ya hatu wanduka su developer ukana ya ilmu hiyo yo lazimu ikaeno wala wandu ikao dwarumao sha ya ilmu hiyo ikao sisingas na hajaniyo yansi ya hatu ijojo basauha kitino wandu wala dubano lono mushkila kamdu tuenda uzisa dhamana mzima haramwensi ya hatu ukana ebanu na 2030 amade namna wajawa rambia yansi ya hatu ngejoka namnaji ujamba kanga ranzo yansi ya hatu ibasauhe nsi hatu nganzo yendele usoni nsi hatu nganzo ikejao iyo halena hadisi sha mruha mbakana ngarjo hakikisha ushomaji ngarjo to wa 600 yani 5% ngarjo bunguza ngarjo kweza ze rawatib ye mrabaje ebishahara ya huwa nadamu wana hazi ngojuka 4% ejo heya ngarjo kraiye hazimengo shenda yodi namna wandu wakuhamba shautu wamba ukana hadisi kana ngarjo basa uwensi ngarjo urengezensi ye pare ngarjo ufanywa jabu ila hadisi halina hadisi shahar maze peyi development ye namna wandu wakuendi saa ntiusoni ye namna rasitekeleza
Bon, efikira hasa tena ndio ya mwisho de ramba kwa de ihtilal ngarishire hiyo ze fikra hizo ensi ya hatu kenomkin share ndele usoni na abo kartushinda ndara kansi da sine daula kifaransa rahadiso mkataba wa hatu sinao rahadise namna ya ushindari hunde uhoria wa ufanya mikataba wa hatu ikaungar jona maslaha ya hensi ya hatu da sina nsindwa jina wasina ukana nsi ya Faransa ijaira mbia ukana inu ya juz hadha la ya juz abu karno paro developer Komori ngasi harma majlis wakati iparo majlis France Africa yoi hansiwa ne daula ki Faransa emru ya pange e politiki hiyo yo para Jacques Foccart hakade na digol wakati ze pays Afrika randi sorengede independant wa hansi namna ya ushinda Faransa ya saitire ya kontrole ze pays ki Afrika hizo wa hansi siasa hiyo iporao de siasa iporao siasa Jacques Foccart ija wa irengeza wandiha majlis iporao France Africa waudu andu hansio ila politiki ikaonge hakikishao ze faida za Faransa harmwe Afrika mingoni mwizo de nsia hatu Komori. Imagine ukana nsia hatu rahare jashinara hunda namna na tartib namna raroha harmaila mapesa ya sefaila karnom kinishari develope mana ile mapesa ngasina rabtu ya hatu dasine bank central ya Faransa hama sisi karsina bank central lelo heni daula ijoanzai transfere mapesa yende harmwe banki ya Komori ngejonji harmwe banki konti hatu ilo harmwe bank central ya Faransa ranzi eka Faransa ngujuko transfere ya ribeshe Komori ngabo mkataba wa hatu nezensi za Afrika hizo nazivumbua mengomo nizo dasi ukana ngari libao Faransa yezila namna ya wahensi ya hatu katraka harmo kolo suliba 15% ne mapesa kaunga njo harmwe daula ngari libao Faransa umkataba wahansi wasinao ekakarja shinara kansira ra regle mikataba hiyo abukarnoni lauso na mangalie heni rais Komori ikawa haja hatu wa fikra ya ushindare ni leusoni masiriha yetu kama ali salih de namna hiyo idan abo lazimuri shindere na mbukana hindi heni namna rijokansi garanzore ndi leusoni abo lazimuze mashakili na zivumbu abantu ijo mkinisha ngabo wanama ikaungwa wana ru'ya satena watsanganyihe rihensize mashakili zinu harmwe tablo rizi hadisi hamwemweo iliri hundesh namna ya uruha harmweze mashakili hizo mushkila wa satena ikaungo njio harmwe ihtilal na mwede ukoloni rilio ensi ya hatu yon sintiti halafu rirende ukana wandu warisaidi yao wala lazimu wadori saidia lazimu kangara nzori libo wandu rijuhere ndirambie son likana karja libo wandu ndirambie katware ndirambie zensika wori saidia ndirambie kaba nunga sina problemo umwenje ko karsushinda uni hamwenje abane maji amenye abanu lazimu redera wambi halafu waje wardi bege mapesa tano Mtume Isa hana kalima ambakana nisomese enamna ya ulo wafi shauti ni kenfi kalima jiddan muhim iyo de namna risomese namna yo developer shauti risaidi mapesa na mangalie ranzoma hararengente panda risaidi waninti zinji shazenti hizo watikori saidia atabasa ino ya change kabja change sababu hindi dokana mushkila nguona sisi ensi ya hatu ukwatsa hawala wandu ikao wauna ilmu wende sensi yunda ila kwamba kana hindi hukuma ya teknokrat wandu walona kafaa
wandu walona ilmu. Waziri wa iktisadi wa ekonomi lazima yasome ekonomi ya jojo hansi namna ya ekonomi. Waziri wa ziraa nile dima lazima yake ingenieri wa dima ya joelewa. Waziri wa heze nongozo bonze lazima kasomo science politique ya joshinda yaelewe yani ye jeu leo harma ya dunia. Boizo stopari hana shabo talama wala wanduda huwa ngwa swanza wadori ruma abo wandu hansi mbahindu iparao al-majlis al-qawmi hamade namna system ya Marekani ila ngabo wandu ikao namna wandu akorenga decision gasina wandu akofikirlie dawla dima intellit wala akofikirlie dawla gasina ze marakiz ikao zo kanti zilofanya dirasa ngasinema ze parti politique ngasina zila société civile zila pia zo shariki wado to waze fikra dawla wodo renga wetsucha ze fikra zila sayo wajawanika ila majlis revumbua wende wakanti wafanya talkhis ze fikra zilobala zendezi ni kwera iswa dawla ukana monsieur le président ngasina qadhiya tainu qadhiya yinu rifikiri namna tainu namna rafikiri kana ngasina solution mbili ngarjore ngayinu yinu faida ngyo kadha hasara ngyo kadha yinu rerenge faida yinu renge ka decision yinu faida kadha ikara hasara kadha tsungwa nzima sayura is dawla yerolia hiyo tsungwa ila yo hambokana ngaripangao decision yeda iswa dawla wala yo renga decision abonga bo different wala wapangawe decision tumushakia ndo waelewao ndo wa dini ndo wa siasa politique des universités ngamushia kana leo social université watu wadira sanyumeni université wafanya ndongo kadha wasaidie dawla wahakadha halaf iqararizi lazibe harma majlis wende wakansi wazi tuju watu wa decision bana mbili ndaro ne faida nezi hasara waeleha rais mbakana yinu ngejorni ka faida kadha inu ngejorni ka faida kadha inu hasara kadha tsungua yojona maslaha wakati la tsungua suala ngilo bana aizo pinga zijira harmansi hatu yudu bana mbakana ngasina mushkila idhan iliri zi halaka bana hata usiku wa saa tena arjujibu suala la saya li suala likena mnainu zabari hindrie dawla hatu hata basainu iso developeha nabo zenti zindwa jina ngazi develope hao ramba ukana hera iya hangu mimi ngasina mushkila ndaro zilo asasi o mushkila wa mando ramba kana de dictature ilo harmenti hatu nabo dictature ilo harmenti hatu yo dictature kaungi yo different zi dictature zishiao dictature ilo harmenti hatu dokana ngasina wandu washashi riwajuwao ranzeo katira renge independa hata haba sainu da wala wao da wao watungeza ukana yensi ketu developer yo mushkila o mushkila wasatena dokana ngasina namna wazinsha ya utambaza na yani wazinsha tharwa ilo haramensi ketu wazinshiwa hawadilifu shanga sununda moroni doban walu development umhalani hurajina kabati yararu rambakana de koloni ili yo harmensi ensi hatu hata haba sainu kasi harma ukolo idhan yodeze nukto ikauti wono kana ngizona mushkila harmensi hatu wabitali lazimur kentir zifikiri liunde namna ya uroha harmazi tabu hizo ili rujuhandi la usoni إلى هنا نرجوك زبان أقول قولي هذا وأتمنى الخير للوطن.